Majka ne želi da vidi sina koji je izvršio masakru u školi, dečaka ubicu niko ne obilazi, rođaka mu samo odnela stvari u bolnicu. Dečak koji je napravio masakru u svojoj osnovnoj školi, Vladislav Ribnikar, na Vračaru već 6 dana nalazi se na posebnom odeljenju u jednoj psihijatrijskoj ustanovi, a kako kurir saznanje njegova majka nijednom nije izrazila želju da ga vidi. Dečak je, da podsjetimo 3. maja u školi koju je pohađao ubio 8 svojih drugara i pripadnika obezbeđenja DV, a ranio njih 6 i nastavnicu istorije TS. Pod nadzorom. On je smješten u psihijatrijskoj ustanovi i o njemu vode računa lekari koji svakodnevno prate njegovo stanje, a objekat je i pod nadzorom uprave kriminalističke policije. Niko od njegove najbliže porodice nije nijednom došao da ga obiđe, niti je za to izrazi želju, kaže izvor kurira blizak dečakovoj porodici. Kako saznajemo, jedina osoba koja je došla u ustanovu zbog dečaka je bila njegova rođaka koja ga nije posjetila, već je samo došla i zaposlenima predala stvari za njega. Otac mu je u pritvoru pa on i nema mogućnost da ga vidi, a majka se nijednom nije otišla, niti je pitala da ode kod njega, kaže naš sagovornik. Prema rečima našeg izvora najnoviji detalji masakra u školi koji je napravio ovaj dečak jesu da je i on u dvorište izašao kroz prozor nakon što je proverio da je sve pobio. On je, kad su se svi razbežali i ostali samo ubijeni, sa oružjem i ranem izašao kroz prozor u dvorište škole gdje je i uhapšen nekoliko minuta kasnije, kaže naš izvor i dodaje. Izašao je napolje, pozvao policiju i bio na vezi sa operaterom 192 koji mu je sve vreme govorio kako da se ponaša dok ne dođe policija. Razgovarao je sa njim i davao mu instrukcije. Dečak se sam i razoružao. Kako saznajemo, dečak i dalje pita da li mu se ljudi dive i da li je popularan. Neće biti pušten. Ministarka Darija Kisić kazala je da su svi nakon tragedije u Oš Vladislav Ribnikar imali instinktivnu potrebu da vide svoju decu i svoju porodicu, svoje roditelje. Dečak je trenutno u zdravstvenoj ustanovi, na dečjoj psihijatriji. Svakodnevno smo u kontaktu sa porodicom dečaka. Kratak je vremenski period prošao od tragedije i bit će se dugo u kontaktu. I tako je u svakom pojedinačnom slučaju. Ne može da se desi da ovaj dečak bude pušten. On je u zdravstvenoj ustanovi. Kada je u pitanju ugrožavanje okoline ili potencijalno ugrožavanje okoline, čitav niz relevantnih aktera je uključen. Nije ništa tako jednostavno. Govorilo se mnogo o prevenciji, ali kako u ovom slučaju prevenirati kada nismo pronašli uzroke? Dete je iz socijalno kompetentne porodice visokobrazovanih roditelja koji lepo zarađuju, i to pokazuju sve procene Centra za socijalni rad. Tiršova je zbog saniranja rane na usni pre 2 godine, zbog potencijalnog vršnjačkog nasilja, obavestila policiju i po defaultu se odmah uključio Centar za socijalni rad i obavio nadzor. Kao što je dugo postojao niz okidača koji su doveli do ovoga, i procene veštaka različitih oblasti trajaće duži vremenski period, rekla je Darija Kisić za televiziju K1.